paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naggapo maray. Ay naggapuak di ta tersena ni Mari Kuanang. Ang nakarikap man. Nakarikap? Sapay mapanak ko magumatang iti sabaw ta aglaba ako ma. Ay, napanangay nga ta ti kumari ta. Apay nga ta nga awan. Di mo ka di madlaw, maray. Kanayon mo't amang rika. Win nga rod. At dan sakit sa bali apakakumiko manjay kumari ta. Ay, maray. Saan nga tang adamot na kailawanan na ni Kumarita? Na, anya ti kayat mo asawan, maray? Amangan mo't no adda ka date na. Ay, awan dakas na, maray. Balasang mo't jay Kumarita. Mayat tapno saan ngag na nayon abaak. Nakasukat ka, Mike. Itakaday ko nam nga panagudong mau. Won, ijaya kun ilay agumatang iti masapsapul ta. Kanayon mo't anakarikap ni Mari Kuanang. Anya, nakarikap ko nam? Hapay ko nakarikap? Apay masakay? Ha? Masakit nga ta. Ngam no masakay, saan ko nakakanda daw? Kasla nakakandado mo't iti panagkita. No masakay, saan na nakakanda daw? Ta sigurado nga da iti unay. Saan ko napansin no nakakandado wano saan? Ang kita agtuman naimbag no magnaak ijay. Ay di mo liplipatan ti gumatang man iti kukod ti babay. Nabayagay na di ta nagsida iti kukod. Inton ko an ibagamanan anasakit da itasikot kantumang mau. Papanamon maray, agturong kan sa mo iti jay turag. Ay, wen, pare. Inakman kita ang tinwang may kanjay nuwang ni Kwarog. Nay, kunak man no kunada amabit da na pananda, maray. Isumat ti kunada. Angem saan kano anakalasat jay kabagyan da ija ospital. Inyawid da kanumuten, tawan gasat na. Isumulagayam nga awan da pay. Mabit dala siguro asumangpay, maray. Ay, medyo mabayagan da kano. Tayuray da kanupay ti anak na ngaggapo ija abroad. Ang nakaamuamod ngay, maray. Ay, inyawag ni Inteng, pare. Iso kano ti imbaon daan na panangala iti death certificate ijay ilida. Iso an naadaan iti signal kat imawag. Imbag tayo may kamananin saan. Adamanan kadwa ka mga sikasaw karag iti karpintiraw. Kasi kamot No sikapay ti agatang kadagiti mailuto akanon, kan merinda ang ti trabahador mo insan. Ay, insan, adatamot langan dito tsindaan. Intaman pa imangan dita restaurant, mabisina kung kahit. Agpada tamat nga be na naggapo pa iji away. Imbag ata na panunot mo ti mangipatakder iti pwestom dito ilay. Nung amin agabangak dito ilay, nangina. Supay gangganan siya ang tipagabang. Wen insan, total, adamot lutem dito ilay. Di mangipatakder ka matlaangan iti balay kan pwestom a pagpukisan. Eh, bareng numayat kahit adan tupay karindiriak. Libre kan to nga umay mangan insan. Na, anya ti makita. Ni Mari Kuanang dayjay. Won, sa anak lakit di ang nagbiddaw. Mangmangan iti may sa restaurant. Ay, kita man di kadwana. Ha? Ay, sos, lalaki ko naktumag. Lalaki nga raw, ti kanayon nga umayan ni Mari Kuanang dito'y ilay. Ay, sos, ay, agda kasinsin narak na alalaki. Ay, adda imaritis ka ken ni Mari Banang. Kwaraw, pagandaro mo at i-tricycle mo taagawitan,
Santa ka din nga agura iti kadwa mapasahira, una na. Sanon, takapudpudutan ti ipadamag ko ijay kabildatan. Ha? Kapudpudutan? Anya day tadamag na. Ibagamon kanyak tapno siyak ti umuna makamaw. Basta ikarim, asaan mo nga ibagbaga asyak ti nakadamagan, Win ka day. Promise. Saan ko nga ibagbaga si katinang ichismis kanyak? Sana chismis na ito, tagpaiso ti ibaga. Anya nga rod day ta. Ibagam nga rod ang tapno maamuakmat. Adda boyfriend ni Marie Kwanang. Ha? Nakita, mangmanganda itay ijay restaurant. Imbag no pud na nga ayaten day di alalaki ni nanakwanang. Ang mga nuhut-hut-hutan na laang. Ay. Panagkita kat kaslakas tangaraw. Sos. Rupa na, tisan ang mapagtalkan. Nay, adamot basket mo, Maray. Nagudong ka ka, day? Won maray, ngamsaan ko pa'y nga idanon ijay balay. Idagas ko nga ibagakan ka ti baro at damag. Na, baro adamag kunam. Kasla importante samot launay. Tadi mo pa'y indanon ti basket mo ija balayaw. Ay, talaga akapudpudutan na adamag maray. Ibagam nga ruden Maray. Paggagarin nakmat. Amukaw no apaya kanayon nga agudong ni kumari ta ijay ilay. Nakita ti dua amata. Na, anya nga iti makagapaw. Adda ka dedate na ijay ilay. Iliblibre na ijay restaurant. Nakita mismo dagiti bokal ti mata. Na, uray no napudno ti lalaki kan kuana. Panag ko nakit saan maray. Agruro pa playboy. Idin to talakay mutan. Ay! Nagatang mo ka di mo lang, timpagatang kuking ka. Ay, anya ka di itayon tay pagpagatang mo. Saka ti manok tinagatang kaw. Anya? Sa katimanok? Kukod timbaga kagatangam. Sa katimanok ti ginatang mau? Kukud mo laday jay. Nalipatak ba daw? Adda nga min karkar na anakitak. Iso nalipatak. Anya kumaday ta akarkar na sasawan. Di mo ka ginatang ti pagpagatang kaw. Kukod, nagbalin na sa katimanaw. Nakitak nga min ni Marie Kwanang. Ha? Adda ka date na. Anya? Adda ka din na. Pudno ka din ang ibagbagam. Pudno launay, body, my love. Sigurado ka? Wan ko naktumag. Mangmanganda iti restaurant. Subsubuan pa'y ani Marie Kwanang jay lalakay. Sa bagay, nasamsamit ka no ti ayat ti bumakay. Bahak ngamin nga gayat. Agawid akpay nga rod insan. Umayak tumanon. Intundan da ni malpas ti ipat patakder kaw. Umayak taw niya ikabildatan insan. Si kalat insan. Importante nga min ti aramida ki balay. Wano saan si kamat ti pumasyari di balay may insan. Nabayag nga agpaisaw, ajak napan iti balayaw. Idi saan ka pa'y nag-abroad. Pinabaliwa ka ti balay may insan. Hanggang ijay mo't lang nagtakderan ti dana balay. Umay kan tao. Ijay mo't lang nga rod ayan ti sigod a balayaw, insan. Way insan. Mandano na ti tricycle iti arubayan. Pinapintas ko ti dalan nga agturong ijay. Imbag tanang lukat ka, Maray. Awan ngamin asukar may, kat adayo di tadaya apaggatangan. Sa anak ngamin arimwar ita. Nakitam jay, nakita. Nagkadua asalaksa. Nanganda jay restaurant. Babae ken lalaki. Ay, Maray, umay kakadimat gumatag? Ay nang lukatan ni Marie Kwanang. Saan ka no arimwar ita? Nagmayat ka nga tanti makiday tanya ko kumaray. Makidate? Apay, saan kayo ang nagdi-date kanibadong mau? Ay,
Jak mo malagipan, no nag-date ka may wuno saan? Ay unay kat saan a malagipan. Ay siya kat malagip ko pa'y. Idinapan kami nag-date ka ni Enteng. Sa dino nga'y tinag-datean nyo, Maray. Ay, impanakit din iti may sa aperyaan, ide. Ha? Ilibre nak iti Ferris wheel. Ay, wow. Idada kami niti nga tao. Nagbutangak idagpababa ti Ferris wheel. Oh! Ay, inarakop kaw adi na oras ni Intay. Oh? Nagirot pa'y ang arakop. Rumor ka katimanay na natuyang. Wala, isungarod nga'y mayak dito'y paradaan ti tricycle. Lumugan ka nga rudahin tamapantan. Ay, wan. Ay, kwaraw. Nakitam ka day, no remor ni Marikwanang. Nakarikap ka, titersina na. Wala na. Naglugan iti first trip at tricycle. Kasta ka day. Ay, saus. Sigurado amapan manun makidate day jay. Nga taa. Ang amangan mo't no da sa bali agagara na ijay ilay. Patyan na ka, di kwaraw. Jak pa'y nagmintes iti atap kan nakita. Malain takit dahin, tapno adamanin makita. Nga ichismis yaw. Saan lang at chismis? No dikat kinapudno amin ngay baga. Uray pupuutam kwaraw. Sa anak nga agsaw no saan ko anakita. Tandaan am dayta. Nakitak manunda marikuan ang kanti boyfriend na. Nagmarki damag. Ang mga no imarkitan ni Marikuanang jay lalakay. Nilaki di kagawad ti sipsiputan. Tayong pagatan ko apis ti siyaw. Irwar mo kiday. Tapag pasuyot ka, uya ka natingan. Ado tigas na. Pistisijaw? Adaya yung pagatang mo a pistisijaw? Ay, sinalbag ka. Tidaras mo nga agudong. Ngam di mo maggatangin ti pagpagatan ka. Ay, saan kan nga agudong pa'y? Kasano nga'y no awan lako ditaw. Manipod ita. Siya akong ti agudong. Saan na si ka? Sa bali mo tininto na rin. Anya nga'y kumatiin tunarak no agudo nga. Diyan mo makichismis ti paglaingam. Diyan importante, saan mo matagatangan? Rimwarmet ni Badungmaw. Saan ka di anagudong ka idikalman, Maray? Nalipatak nga ti impagatang na apistisijo, Maray. Nagungot, kat imbaga na nga isukanon ti agudong saan asya. Apay nga men analipatam. Nakitak nga min ni Marikuan ang anagmarket itinaga daw. Ang intud namat ijay boyfriend na. Na, imbes nga iso ti gatangan ti lalaki, isukit din ti aggatang iti-itad na. Kastan sa tibaak nga agayat ako na ni Badungkaw, Maray. Ipaay na ti amain para iti ay-ayatin na nga uray luklukon da. Ay, kaasimot nga rod ni Marikuanang no inulaw ni ayat ako nada. Kastan sa tibaak no agayat, Maray. Ay, depende mo't kit di iti tao nga agayat Adda nanakman, addamot saan? Malpasa inti patakder ko abalay. Kumuyog akman mutken kay di kabildatan insan. Maragsakan ta kamaudyanan na. Umay kamatlaangan iji kabildatan insan. Wala tapno di mumut ko na insan. Ubingak pa di na uding ay papan ko di kabildatan. Ti mayam idi abalay ko, kat isupay laang aging gaita. Saan nagbalbalew? May samot ngamin insan. Makiasawa ka ngaminan Ay, saanen insan. Amangan pa'y kit di no makatumpo ngak iti pagparikutak. Awan ka di pa'y nag-araram ken kainsan. Napintas ka mo. Adamot kit day. Hengam binasted ko amin ida. Ay, Maray, darasam, tamapantay jay tirsina ni Marikuanang. Nakitak nga insangpet na jay kungkunak alalakay.
Saan nga taan nakababaen no mapantay jay? Mapantagin gagatang tapnusan anak kadidilaw. Ay, mabiit lang gayam. Irikap ko pa itibalay. Awan mo't nga mindainteng kan kwarog. Darasem nga raw tamang numang rikap mano ni Marikwanang itata nakalukat pay. Ay, mabiitak laeng. Amangan nga min no umunag dagiti manok kat agrugit da iti sa alas. Umunak nga raw dan. Sumurot kan taon. Ay, anay ka. Ay, naitong partisakak iti bataw. Sapay tirad abataw. Anay nagsakitaan. Ay, si kantumot nga min mare. Ay. Apay nga agdardaras ka kat saan mo't apumanaw ni Marikwanang. Anay. Ay, sos. Agdaran ti sakam anay dong par iti bataw. Ay, Marikwanang, yam amuman mo't kada kami ti boyfriend mo. Boyfriend? Nagkuna nga da boyfriend ka? Ni mo't marituyang. Ay na, nagbidot kayaw. Insan! Umay ka man dito, itayam amu ka kadagiti kukumaray. Dagiti nasisingpet ako kumaray. Iso ni Marituyang, kan ti kapitana mi ditoy ani Maribanang. Ay, paragsakan na kamakam amo ka na kayo, kapitana. Tuyang. Iso ka diti ibagbagam, maray. Nukasta. Kasinsin mau, maray. Ape anas daaw ka, maray. Agpat patakder ngamin iti balay na ija ilay. Iso amapan kutultulungan nga agatang ken agluto para iti karpentero na. Ay, kastagaya, maray. Kuna ngamin ni Marituyang a boyfriend mo kano ti kasinsin narak mo ijay ilay. Anya? Ay, Marituyang aya. Chismosa ka talaga. No saan ka ako maray? Ay, idarum kan iti kinachismosam. Ay, sorry, maray. Saanin ang maulay? Promise. Kisaya akong ti kinachismosa. Ay, na Tuyang. Madi tinalabas at chismosa. Tamaisarasarap ka. Shout out man kano kadagiti sa Gipal Clan dita Mountain Province. Kan kada kayo aminan apo anayat adumdumngag kadagiti drama mi. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.